خب ассалому алейкум ба ҳама бардору ва хоҳарои азиз. Авиакасаи Толибов бардори азиз як соат дар эфир ҳастем. Аз нархи навоии авиабилетҳо шуморо бохабар мекунем. Имрӯз 26 январи соли 2025. бардоре ки баъд аз эфир тамошо мекунем, номере ки шумо дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номеро WhatsApp дорем. Ба тамоми рӯи дунё билет дорем, билетҳои бо нархи дастрас. ба дилипур бардори азиз метавонем билет харидорӣ кунем аз авиакасаи мо, авиакасаи Толибов ҳастаем. то соати 11 шаба ба вақти Москва метавонем ки билет харидорӣ кунем бардор. Аз соати 7 саҳар аллакай дар кор ҳастем, выходной надорем, шанбе бозорам кор аст, ҳар рӯз кор аст бардор. хоб марамат кунед, дуроен имрӯз эфир сар додем, эфира барвақттар сар додем. суҳбат кунем бардори азиз. Чӣ саволе ки дорен оиди нархномаи билет вобаста ба билет бошад, бардори азиз ҳамиҷа нависен, саволотона мехонем якта ба якта. хоб боз як дақиқа бардори азиз. хоб бардори азиз, аввал ками дур омадем, даромад баромад. аввал лайка мемонему, баъд саволотона нависен, инҷа мехонем. Якум нафаре ки дар эфирмон дохил шид, бародар Ром ҳастай. ва алейкум салом, хуш омадин ака. раҳмат ба рӯи лайк. Акбарали Эсаналиев, салом алейкум ака, созен хубен. алейкум салом бародари азиз, хуш омадин бародари азиз, хуш омадин. дур омадин, як дона лайктона бумонен, эфирда дастгирӣ мешавад. марамат кунен, саволотона нависен. 31 январ ай киҷо ба киҷо акай Акбар. хоб Фирӯз Тошев ака, салом алейкум. 14 феврала бинен Казан ба Душанбе. ва алейкум салом бародари азиз. Казан ба Казан ба Душанбе 14 феврал. хоб Казан ба Душанбе 14 февралда 16,000 рубл бардар. 14 февралда. Так, якта рейсиш 16,000 рубл, бо якта дигар рейс дорад. ози нархиша мебинем бародар. Так, Казан ба рейси Уралский 16 мешавад бародар. ана бо дорад северный ветер дорад. ози иша мебинем. иш арзонтар аст бародар. иш мешавад 15,000 рубл бародар. 15,000 рубл мешавад якта рейси дигааш. якташ 15,000 рубл мешавад, якташ 16,000 рубл. метавонед харидорӣ кунед ҳами авиакасаи Толибов. хоб Озар Лолаев, салом алейкум ака. дар моҳи январ 31 чанд пулай дамадид куло багаж қади чанд кило аст, ручной бигем. ва алейкум салом бардар. багажиш 23 килои дамадид куло бардар. ана ручноиш 10 кило аст. оз мебинем 31 январ. хоб 30 январ да дамадидов кулоб. хоб 17,300 рубл мешавад бародар. 31 январдам 17,300 рубле мешавад. дамадидов кулоб 23 кило багаж дорад, 10 кило ручной. Қурбонали Исмоилов, салом алейкум. Новосибир Душанбе 5-6 март. хоб хоб 5 март Новосибирск ба Душанбе бе багаж 14,300 рубл мешавад бардор. хоб 6 марта бошад
шашуми марда неста, панҷуми мард мешавад ҳозирашда. Муҳаммадрасул Раҳимов сими мард Дамадедов Хуҷанд чанд пулай? Ҳозир мебинем бародар. Дамадедов Хуҷанд сими мард. Дамадедов Хуҷанд сими мард 11700 рублей мешавад бародар. 11700 рублей. Абубакр Содиров, ва алейкум салом. 8 феврал, Москва, Душанбе, Сомон Айр чанд сомон? Сомон Айр, Москва, Душанбе, 8 феврал. Хуб, 8 феврал, рейси Сомон Айр. Так, рейси Сомон Айр мешавад 20600 рублей мешавад бародар. Рейси Сомон Айрш Уральский авиалиния астай мешавад 17400 рублей. Намхе нархи наво астай бародар. Раҳмат ака, Фирӯзҷон саломат бошед. Замонави медиа Сомон Айр нархи билет Хуҷанд Внукова рӯзи 5 феврал. Хуҷанд ба Внукова. Рейсҳои Хуҷанд ба Внукова нестай бародар. Хайна бо мебинем. Агар бошад шумода гап мезанем некем. Ай Внукова напаридестай. Хуҷанд напаридестай ёки Внукова Душанбе напаридестай бародар. Рейсҳош нестай. Ай Хуҷанд ё Жуковский метавонем биёвен ака ёки Дамадедов. Внукова надорад. Рамазон Азимов ака 3 январ Внукова Душанбе чанд сомай? Ҳозир мебинем бародар. 3 январ. 3 январ. 3 январ Внукова Душанбе. Қимат ай бародар. Қимат шудай. 27200 рубл. 3 январ. Чем ауда 31 мешад 19700 мешад. 3 да беҳад қимат шудай. Ай Жуковский асай бародар. Арзонтар меёвен. Ай Жуковский гирен 3 январ да. Ай Внукова қимат. 3 январ да 18400 рубл меёвен. Ай Жуковский ба Душанбе бародари азиз. Ай Внукова гарини қимат шудай. Хуб, бардори азиз, лайкорам хабар мегирем. Касе ки намонда бошад, агар қин набошад, як донаги лайкорам мегузорем. Суҳбатамона давом метиҳем. Чӣ гуфтем бардорам? Хуб. Мирам хиш мекунем. Хуб, Кучкар, ва алейкум салом. Ҳакимов, салом акаҷон, ба пеш лайка бихам. Ҳазор раҳмат. Ва алейкум салом ака. Ҳазор раҳмат барои лайктон. Ҳазор раҳмат бардори азиз, касе ки лайка мемонад. Қурбонали Исмоилов нависад 5 март ба гашт қати бинен Новосибирск ба Душанбе. Хуб, Новосибирск Душанбе 5 март. پنجم مرد با گشت قطعی так 19700 рублей میشن برادر. Новосибирск Душанбе. Салом алейкум. 28 март Санкт-Петербург Хуҷанд. Ва алейкум салом. Санкт-Петербург Хуҷанд 28 март. 28 март Санкт-Петербург ба Хуҷанд. خب باز یک دقیقه بالا باز میبینیم
Санкт Петербург ба Хуҷанда 28 март 18500 рубл мешад ака. 18500. Ҷамила Юсупова ассалому алейкум. Моҳи апрел охирша бинем билета вунука душанбе чанд сума ютейр рейсш. Алейкум салом апаҷон. Моҳи марда қимат моҳи апрела шумо нависен қимат астай. Таги 28 ҳамхела ҳоз ма як бори дига мебинам. Моҳи апрела қимат астай. ҳана ягон числоша мебинем апаҷон. ҳамхела рандом на ягон числоша мебинем гап мезанем. 27200 рублай ҳозир ашта. Моҳи апрела бардори азиз касе ки Москва душанбе интересоват мекунад. Моҳи апрела ҳозир қимат астай билет. сабр кинен арзон мешавад. Раиса ассалому алейкум бародар. 3 январ Шереметова душанбе чанд рублай? Ва алейкум салом. Шереметова душанбе прямой рейс надорад апаҷон. Ва пересадка аст. Агар ки шавад мебинемш. Фазлиддин салом. 15 феврал душанбе Екатеринбурга бинем ака. Хоб душанбе Екатеринбург. бардори азиз оз як дақиқа ватсапа ҷавоб метиҳем бо суҳбатнома давом метиҳем. Алло. Салому алейкум. Алейкум салом. раҳмат ака нақш шумо нақсо. Я билета гуфтем фаҳмем рӯз карочи якум димои феврал душанбе дамадедо душанбе. Ай дамадед ҳоз як дақиқа. ягон варианти арзонаш боша. Дуюм сеюмода гуфтен ака? Якум димода. Якум димода. Хоб боз як дақиқа. Якум димода. Так. Якум димода мешавад 20700 рубл мешад ака. 20700? Бале, бале. 20700. Дамадедов клуб чи? Дамадедов клуб. Хоб боз мебинем. Так, 17400 мешад. 17400 дамадед клуб. Тарафа Қурған намешава ин русвай дамадед? Не, вай дига аэропорт мешад ака. Шереметова астем. Ич хелия компания Да, чиза не, уральский ака, уральский. 20 кило 20 кило ручной. 23 кило багаж дорад, 10 кило ручной, бале. Бале, бале. Билети давай чи мекунем? Телефон коти равон мекунем? О, бале, бале ака. WhatsApp да. WhatsApp нонда мепартоем. Ҳамин номро да нусха сурат бигирем паспорт ҳамин номро давай кунем мешавад? О, мешавад ака, мешавад. Майли гап незадорам а? Майлеш хоб ака, майлеш. Саломат бошем. Майли чи кунем ҳамин номро да сурата паспорта сурат мегирам равон мекунем ба сумуша барод мекунем. Майлеш хоб ака, гап нест. Майли хоб. Оз як дақиқа бардори азиз. Бародар авда 500 партун Чинков хати пас Чинков фалан ӯза азос нигай Звербанк партумот. Хоб ака, ҳамун вақте ки рӯӣ мекунед, чекшам рӯӣ кунед. Чекша партои муда дар кор астед. ҳозир да эфир ҳастем ака. Эфир сар додагием. баъди ҳамин эфир насиб кардаги бошад, билети шуморо менависем. ҳамун суме ки гузарондед, чекшам рӯӣ кунед.
Бардорои азиз, нафарои ки нав дохили эфир шиден, хуш омаден. Саволотона нависен, ҳамҷа хондесем якта ба якта. Хуб, дальше мерем, саволоро мехонем. Так, 15 феврал душанбе Екатеринбурга дидем. Так, душанбе Екатеринбурга дидем. Акай баха нависай, салом ака, 15 феврал Москва, Душанбе. Ва алейкум салом. Москва. 15 феврал. Так, 15 феврал Москва, Душанбе. Так, 17600 рублей мешад бародар. Ай внуква 17600 мешад. Метонем бигирем. Ай Жуковский 17400 рублей мешавад. 17400, 17600 мешад. Рӯзи 15 феврал. Акай баха нависа будан. Рамазон, саломат бошен ака. Саломат бошен. Ака ман навай шумо билет гирифтам Душанбе Жуковский. Саломат бошен, гап нест бародар, раҳмат барои боваритон. Билет мегирем бардори азиз, шумодам раҳмат дастгирӣ мекунем. Иншоалло падвадида мешен, касе ки айму билет мегирад бо сари баланд рафта омадестян. Хуршед так акай Фазлиддин нависад Душанбе Екатеринбурга бинен ака. Кадом рӯза бинем ака? Мирҷамол Саборов, салом алейкум, 1 феврал чанд сум внуква Ташкент. Ва алейкум салом ака, хуш омаден. 1 феврал внуква Ташкент. внуква Ташкент бе багаж мешавад? Оз як дақиқа бародар. Хуб, внуква Ташкент. Так, 1 феврал. Так, оз як дақиқа мебинем. внуква Ташкент бе багаж 7800 рублей мешад бародар. Багаж қати 10700 мешад. 1 феврал. хуб, Тоҷикер Душанбе Дамадидов рӯзи 5 феврал. Не надорем бародар. Тоҷикера надорем, билетоша нест. ҳозир Тоҷик Эйр кор кардеса меравад тарафои Москва ё ки меравад тарафои Москва ё не? Кой ответ биден. Не бародар, Сомон Эйр мебиёяд тарафои Москва. Тоҷик Эйр мешавад рейсо Душанбе Кулоб мешавад, Душанбе Панҷакент. Аллакай рейсҳошон шидан, якта рейсӣ рафтан. Лекин намедонем, маълумот надорем дар як ҳафта чанд бор меравад. Ай Душанбе ба Кулоб аллакай рейс якта рафт бародаро. Панҷакетам рафтагӣ аст. хуб, раҳмат, шумо дар ҳамин хай одам ором ҷавоб дода истодед. барори кор шумода саломат бошед. раҳмат апай Ҷамила, раҳмат барои суханҳои нағсон. Зоиров Раҷаб, ассалому алейкум бародар. Екатеринбург Душанбе 16 феврал. Ва алейкум салом ака. Екатеринбург
душанбе 16 феврал. 16 феврал. Екатеринбург ба душанбе. Так. 16 феврал. خب 16 فوریه екатеринбург душанбе 20600 рублей мешад. 20600 рубль. Иззатулло Назарзода, ассалому алейкум ака, илтимос 1 феврал Москва душанбе. Москва душанбе биқаб лайка. Ва алейкум салом. Раҳмат ака барои лайк. Раҳмат калон. Ҳозир мебинем бародар 1 феврал Москва душанбе 1 феврал. Москва душанбе 1 феврал. Якуми феврал камтар билетҳо уже қиматтар шидагиан бардоро. Так 19500 рубл мешад. Жуковский ба душанбера 19500 рубл рӯзи 1 феврал. Ана 2 феврал бошад бо арзонтар аст. 18400 рублей мешад бародар. Жуковский ба душанбера. Хоб ака 25 бинен 25 феврал Домодедов клуб. Хоб мебинем бародар. 25 феврал Домодедов клуб. Так 19500 рублей мешад бародар. Домодедов клуб. Дустмурод Собиров, салом алейкум Толибов, Екатеринбург душанбе 16 феврал. Ва алейкум салом. Дидем ака 16 феврал дидем Екатеринбург душанбе 20600 рублей мешавад. Озяд дақиқа бардори азиз. Салом алейкум ака Толибҷони шор бо як бори дига чира маму рейси карочи Домодедово душанбе 2700 чӣ гуфтӣ бо ягон илоҷиш боша агар арзонтарш бокунӣ бо 900 мешавад. баъд амура рейси шабш агар боша мо давайш ка чи рои ка рейси шабш барои ман да удоб найда саҳари уҷада бихам бемнасиб боша. Диями феврал да диями феврал январ феврал да диями феврал да бегаи бошада. Озяд дақиқа бардори азиз. Ва алейкум салом ака. 2 феврал да нархи билет амуқа ака 20700 мақсад ва арзон када наметунем. нархи худаш амиқа астай. ба рейси аму бегаҳ да ака соати 8:30 бегоҳ регистратсияш сар мешавад, соати 11:30 шавда мепара. Ай Домодедов ба душанбера. хоб инамихи ака. бардори азиз, касе ки лайка намонда бошад, 1 дона лайк монен 10 дона лайк мешавад. Эфирмона дастгирӣ мекунем, саволотона марамат нависен. ба очират бардори азиз сабр кунед. Вақте ки саволотона метиҳен, наминҷа сабр кунед, якта ба якта хонда рафтестем. хоб акаи Дилшод навишта будан 25 феврал Домодедов клуба дидем. Так 19500. Дустмурод Собиров, салому алейкум. Ирам дидем ака. Аминҷон Ҷабборов 28 январ. Питер Хуҷан чанд сума 28 январ. ҳозир мебинем бародари азиз. Питер
ба хуҷанд. خب 28 январ. Так 16300. Так оз як бори дига Питер ба хуҷанд оз як дақиқа бардар. хуш омадем бардоре ки нав дохили эфир мешен. Апа ва модару ҳама каса хуш омадем. марамат истифода барен аз авиакасаи мо. билетҳо дорем ба тамоми рӯи дунё ҳастаи. метавонем истифода барем. Так Екатеринбург ба Санкт Петербург ба Хуҷанда 28 январ мешавад 16500 бародар. метавонем бигирен аз ами авиакасаи Толибов. Алишер Негинзода салом алейкум. 3 январ Жуковский Душанбера бинен. Ва алейкум салом ака. Жуковский Душанбе 3 январ. 3 январ Жуковский Душанбе 18400 рублей мешавад бародар. 18400 метавонем муроҷиат кунем. раҳмат ба нафаре ки лайк мондесем. бардоро дидесем. лайкҳо боло шидесай. азо раҳмат. дами номрои ами ватсап дагид ака Толибҷон сум партоем ба чи картай банк чи банкай ба галасовикта ба дам номер партоем банк ша маълум ки номер та маълум ки сумта партоем 20700 рубл. خب او زیاده خبر так оз як дақиқа бардори азиз картаро бардор равон кунем. аками номеро да Тинькофф ҳам ҳаста. мақсад Сбербанк ҳам дорад. кадомиш даки мақсад партоем. хоб мехонем бардори азиз далши саволоро мехонем. акай далер нависай салом алейкум брат. ҳами отпечатка дар Казан мегиранд ё Питерда кадом аэропорта бе отпечатка ҳастанд? алейкум салом акай далерҷон бардар. то ҷое ки мо медонем ҳамаи аэропортода мегиранд дига. и қонун шидагия қонунӣ шидагия ки мегиранд любой аэропорта мегиранд бардар. шариф Самадова ва алейкум салом. масад ромаданда мегирам буромаданда мегирам бардори азиз. салом алейкум брат. моҳи апрелда буромад билето. ва алейкум салом акай Юри. моҳи апрелда бардори азиз фақат билетои Внукова Душанбе ҳастай. нархи билеташ қимат ҳастай 27200 рубл. Внукова Душанбе каси даки моҳи апрел
масъала гирифтанияи бардору марама муроҷиат кинем мегирем, не ки қиматай билет. Шумо агар сабр кинем бо арзон мешавад. Худоёрҷон Бобоевзода. Салом алейкум брат. Тюмен ба Хуҷанда 10 феврал чанд май. Тюмен ба Хуҷанд. Роз мебинем ака. Тюмен ба Хуҷанда. Дahmi fevral. Хуб, 10 феврал. Раисои прямой надорад ба пересадка ҳастанд. Акаи Худоёрҷон. Рӯзибои Қурбонов. Салом алейкум ака. 1 феврал вунуква душанбе чанд май. Ва алейкум салом. мебинем бародари азиз, ози мебинем. Як дақиқа мебинем. вунуква душанбе 1 февралда 20600 рубле мешавад. 2 февралда 19700 рубл. 3 февралда 18500 рубл бародар. Акаи Рӯзибой. Хуб, Муродулло киюшид. Саид минеральни вода Самарқанд. Кадом рӯз акай Саидҷон? 3 январда. Минвод Самарқанд. Минвод Самарқанд. Хуб. мебинем бародар, оз як дақиқа. Намиҷа. мебинем. Дилафрӯз Тағоева. Сбербанк шуда пардохтам 20700 рубл. Ина чекшам роид. Хуб ака, сум омадагия ана 1 февралда дамадед душанбе тоғри ака. оз ма да эфирам ака, ами эфира ки ҷамъбаст кардем. Ягон ним соат пас эфира ҷамъбаст мекунем ака. баъд билетона менависем, рӯӣ мекунем. ҳозир да эфирем ака. Салом алейкум ака. Вунукова душанбе 3 числара бинем. Чанд сум душанбе 3 числара бинем. Толи гапет надодем ку? хуб, мехонем бардори азиз, далиши саволоро мехонем. Так, Минвод Самарқанд 3 январда. Минвод Самарқанд. хуб, оз як дақиқа бародари азиз. алло. ола бака. мешавад вай тоғри ака, ҳамааш картои хумоное. мешавад ака. шумо ҳам чекҳош ҳамроҳӣ кунед ака, вай дар корай. не, мақсад ҳар хел истифода мебарем да ака, картҳоро алиш карда месем. омадагия дидам ака, омадагия. не, ҳаму шароӣ кунед ака, чекша. иш ҳамроҳӣ кунед, ҳарду шароӣ кунед ака. майлаш хуб ака. хуб, бародарҷонои азиз, сабшиниётонро мехонем. 3 январда минеральни вода Самарқанд. хуб,
беззвукш кунем. Бе багаж бародар 6600 рубл мешавад. Багаж хати мешавад 9400 рубли. Айминвод ба Самарқанд. Акаи Саид. дальше мехонем. Аҳмад Исоев нависай: салом алейкум ака, билет ба 26 марта чанд сум бошад? Москва клуб. Москва. Москва клуб. 26 март. Оз як дақиқа бародар. 26 марта Москва клуб мешавад. Дамадед клуб астай. Так, 19400 рубл мешавад бародар. 19400 рублей. Дилшод нависа: ака бинен 25 февраля Дамадедов клуб. Хоб 25 феврал Дамадедов клуб. Оз мебинем бародар. 19500 рублей мешавад Дамадедов клуб. Амин номерҳо ака Сбербанк дорем бада? Ҳозир сумшава мепартон, паспорт ман сурат гирифта мепартонда 3 числада да 3 февралда. Сурат гирифта мепартонда 3 числада да 3 февралда. Хоб мехонем бардори азиз дальчи сообщениёра. Нафаре ки нав дохили эфир мешен, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. Апау бардорие ки дохил шиден, авиакаса асай, авиакасаи Толибов. Ба тамоми рӯи дунё билет дорем, метавонен истифода барен. Марамад номеро дар рӯи экран асай. WhatsApp дорем, бигирен сохранит кинен. То соати 11 бардори азиз метавонем билет харидорӣ кунем. 11 шаб ба вақти Москваро дар назар дорем. Баъд 11 бардори азиз бахшиши зиёд аки занг мезанен, дига ҷавоб додан наметавонем. 12 мешавад, яхе бардори соати 1 занг мезананд, 2, 3 шаб то соати 7 саҳар бардори азиз дига дар занго ҷавоб додан наметавонем. Баъди 7 саҳар метавонем бо нависен ёки занг занен ҷавоб мегардонем. Бегназар Буриев: салом алейкум ака, 25 март аз Жуковскиро бинен. Алейкум салом. Аз Жуковский ба куҷоро бинем ака? Саволотона пурра нависем. Диловар Ҷумаев: ассалому алейкум ака, моҳи феврал. Ва алейкум салом. Моҳи феврал чӣ бародар? Чӣ кор кунем дар моҳи феврал? Пурра нависем бардори азиз, саволотона пурра нависем. Ман ихе намефаҳмам шумо чиро дар назар дорен. ҳам вақти қимати худтона сарф мекунем бардоро, ҳам вақти моро. Акай панҷаке Москва намеравад? Не бародар. Ай хуҷанд Москва ҳастем. Дустмурод Собиров: саломат бошем бародар. Шамил: салом алейкум бародар. Ай Тоҷикистон рӯзи 8 ба Новосибирск чанд сум? Акай Шамилҷон, ай душанбе ба Новосибирск ёки ай хуҷанда мепарад? Ай да аэропорт мепарад. Шумо амира нависем бародар. Ай киҷош? Тоҷикистон 4 аэропорт дорад. Кадомша дар назар дорем? Акмал нависад: салом алейкум, 26 феврал Жуковский душанбе чанд сум? Ва алейкум салом бародар. Жуковский душанбе. Жуковский душанбе 26 февралда 17400 рублей мешавад бародар. 17400 рублей. Хуб, Алик нависад: салом ака, нархи билет моҳи март Сургут ба Хуҷанд чанд сомон? Алейкум салом акай Алик. Ба рубл гап мезанем бародар. Ба рубл гап мезанем, нархҳо ки маъқул шид. Шумо гап занен, рублам ба сомонӣ мақсад ҳисобш мекунем. Чанд сум мешад?
гирифтан мегирем бардоро, ба сомонирам бошад мақсад мегиремш. Некем асосан рубл картҳои российский дорем бардоро. Масалан билетона ами Москва мегирем. хоб моҳи марда сургут ба Хуҷанд. Ай ҳама арзон, варианти арзонаш бародар миёвен 19800 рубле миёвен. Ай дига арзон неста моҳи марда. Ай сургут ба Хуҷанда. нархҳо маъқул бошад, номерои WhatsApp марамат бардоро, паспортатона рӯӣ кинен, билетотона мегирем электрониясе. Худоёрҷон айса, салому алейкум, 10 феврала бинен ака. Киҷора бинем бародар? 10 феврала ай киҷо ба киҷо? Икромхон акаҷон, салом, валейкум салом. Рӯзи 1 феврал бинем, чанд сум ай? Ай киҷо ба киҷо бародар? Тюмен Хуҷанд дидем. 10 феврал Тюмен ба Хуҷанд. ба фикрам амира дида будем бародар. Рейси прамой надорад. Хай бо як бор дига мебинем. Прамой рейс надорад. Ай Тюмен ба Хуҷанд 10 феврала нест ака. мумкин дигар рӯзода бошад. Дар WhatsApp нависем мебинем. хуб, Мирзо Карим Муродов нависад Дамадедов Хуҷанд 24 феврал. Дамадедов Хуҷанд 24 феврал. Так, 24 феврал. хоб, Дамадедов Хуҷанд 24 феврал мешавад. Так, 22600 рублей мешавад бародар. 22600 рублей. Бардораи азиз, эфирмона як 18 минути дига мондай. хуб, марама саволотона нависан гирин. ҳамҷо хондасем ҳамаша. як бор лайкҳорам хабар мегирем бардоро. каседа ки қин набошад бародар як бор лайк мебинем, дастгирӣ мекунем канала. Шамил нависа ай Тоҷикистон ба Новосибирск чанд сум рӯзи 8-да. Тоҷикистон Новосибирск хайна мебинем бародар. ай Душанбе Новосибирск мебинем. Душанбе Новосибирск 8 феврал. 8 феврал 28400 рублей мешавад. Новосибирск ба Душанбе. ай Душанбе ба Новосибирск. ай Хуҷанд мебинем бародар. ай Хуҷанд ба Новосибирск 19700 рублей мешавад. 8 феврал. Челябинск Душанбе рӯзи 28 кадом моҳ бародар? 28 менависен, моҳшам нависен бародар. 28 январа мебинем. 28 январ да Челябинск ба Душанбе. Так. озяда. Quam shab sarfam bram qasafam rat something kofa. Skam sin sarfam bram bajay 18400 bram 18500 zabda. Uzam sham sarfam bram. Chani se prom diga sarfam shabai. Chiksham ro mitmati kofa. хоб, 28 январ Челябинск ба Душанбе. озяда хабардари азиз. Челябинск ба Душанбе 28 январа мебинем марда.
ози бардорои азиз, ҳамин билети бародарро бинем. 28 январда билети бародарро бинем, шумодам ҷавоб мегардонем. январ 16800 рублей мешавад бародар. Челябинск ба Душанбе. Камол нависа бихавлайка ака раҳмат. Агар билет 31 январ Жуковский регистрация соат чанд сар мешавад ака агар так регистрация соати чанд сар мешавад 31 январ да бародари азиз чанд рейс ҳастай? 3 та 4 та рейс дорад. Шумо кадомша дар назар доред? Саҳардам дорад, рӯзонадам дорад, бегаҳам дорад. Акмал салом 26 феврал Жуковский Душанбе. Хоб Жуковский Душанбе 26 феврал 26 феврал 17400 рублей мешавад бародар. Салом ака Душанбе внука 10 март чанд сумай? Ва алейкум салом. Озу мебинем бародар. Бардоре ки нав дохил мешен лайкора бумонен. Саволотон бошад нависем бардоро. 10 март Душанбе внукова. 10 март Душанбе внукова 25600 рублей мешавад бародар. хуб, дальше мехонем. 12-13 феврал Домодедов клуб. Домодедов клуб. 12-13 феврал. 12 феврал да мешавад 17400. 13 феврал да так қимат мешавад наоборот. Там 12 мешавад арзон бародар. Муродулло Сариев салом алейкум. Москва Душанбе 19 март. Ва алейкум салом бародар. Москва Душанбе 19 март. 19 март 18500 рублей мешавад бародар. Семи феврал Шереметова Бухтар чанд сумай? Ҳозир мебинем бародар. 1 дақиқа. ҳозир бародари азиз 1 дақиқа. 1 дақиқа. ҳамин карта да ака партоен картаи Сбербанк аста. Баъд чекшам рӯй кинен ака. Чекша рӯй кинен, сурати загранпаспортонам рӯй кинен. Карта ба номи Дилафрӯз Тағоев намерояд. Ҳамида партоен ака. хуб, Шереметова Бухтар 3 феврал. Шереметова Бухтар. Сеюми феврал 17400 мешавад. 4 февралаш арзон аст ака. 15300 рублей мешавад. 4 феврал Шереметова ба Бухтар Қурғунтепа. Мансурҷон нависта салом алейкум. 10 феврал Москва Фарғона чанд ҳазор? Москва Фарғона 10 феврал. 10 феврал
бе багаж бародар мешавад 9600 рублей. Багаж қати 11100 рубл мешавад. Багаж қати. Москва, Стамбул, рӯзи 9 феврал чанд сум? Стамбул. Рӯзи 9 феврал. 9 феврал ай варианти арзонуш бародар ай Домодедов мешавад 8600 рублей бе багаж мешавад. 8600 рубл. хоб варианти багаж қати бошад багаж қати мешавад 10400 рублей ай Домодедов ба Стамбула. Мансурҷон Асанов ва алейкум салом. 10 феврал Москва, Намангон. Москва, Намангон, 10 феврал. 10 феврал ҳамун нархе бародар 9600 мешавад бе багаж. Багаж қати 11100 рубл. Намангон ёки Фаргона. хоб ака билети душанбе Казан 18 феврал бинем чанд сум душанбе. Душанбе Казан 18 феврал. Душанбе Казан 18 феврал. Так 12000 рубл мешавад ака. 12000 рубл Душанбе Казан. хоб бародари азиз имрӯзаш да ҳамин қадар эфир карда тонистем. Якчанд бародар паспорт равон кардаги ҳастад. Бисёр вайро чӣ намекунем, мунтазир намекунем. Билет нависан дар кор аста. Эфирмонам 1 соат шид. Ягон 5 минути дига монда 1 соат мешавад. раҳмат мегӯем барои нафарои ки дастгирӣ мекунен, эфиромона суханои нағз мезанен. дар ҳаққи мо дуогӯ бошем бародари азиз. барои лайкотонам аделна раҳмат. пага бо эфир мешавад дуроен 1 соат ҳамхел суҳбат мекунем. нархи нави билета шумо гап мезанем. касеро ки сообщениша нахондум бахшиш бародар. WhatsApp да муроҷиат ки ҳозир мо WhatsApp да мешем бародари азиз. WhatsApp да мешем то соати 11 ра бо суҳбат мекунем, гап мезанем. метавонем билет харидорӣ кунем. бохир худованд нигаҳбонтон то эфирҳои оянда. то пагара як бор дига лайкора хабар мегирем бародари азиз, дастгирӣ мекунем. апҳа модаро шуморам якдонаги лайкора бигузорем. раҳмат ҳамада.